Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Sesiphinde sabuya ke babukeli. Siniphathele induku yezitha la. Umuntu ohlushwa abantu basemndenini abathakathayo. Noma uhlushwa umakhelwane bayakujikjela ngemithi, uphupha bona, uphupha zonke izinto ezimbi, uphupha ukinyeka uyinto zonke sebekudlala ibhola. Sebebona nje ukuthi into yabo yokudlalela kushe emsebenzini kunezitha ezikuvukelayo ziyagadla. Uphupha umuntu ongayena nomngani wakho kodwa lo muntu uyamphupha uyakushaya nje ukuvithiza ngomuthi. Uphupha udla ukwenza izinto zonke. Ngiphethe imithi enjalo ke ukulwa nalesitha la siphethe insizi la. Le nsizi le uhleboyolala ubeke le pani lakho lelishise le pani noma singathi udengezi malishisa le pani noma ungalibeka estofini noma ikuphi uthele namanzi amancane angangespoon so uyawathela la so uzimelela ngalombese le so ukhale emunye induku ngombese so uyayithela la so uyancinda ungasusi le lombese uzimelele la uncinde ukhulume usho ukuthi zonke izitha zabe kuzaziyo nengazazi hamba noshaya niqede ngazo. Lo muntu owenza ukuthi nokuthi mina mbani nomthwebula nimjuqe ngesibhobo avele lezi ingozi abinto zonke uncinde kabili ugwinyo kwesincinde futhi khwife uvule lo mnyango ungavali uma ukhahlela le nduku khulube yonke into ofuna yenzeke makuthi lo muntu ohamba ngemoto usho ukuthi avelelwe ingozi aginqwe le moto noma ishayise avukelwe abantu. Le nduku ihamba nenhlanga ozigcatshwayo bowulwa lempilo esikhuluma ngayo noma kuthiwa kunesitha esike ekhaya lapho uthi simdlala ibhola siphehla amanzi amnyama mhlawumbe uthwele uyatshakada nje uyanidelela uyathakatha le nduku ke lososimo ke sikanjalo sekufuneka le ntambo nayibona le ntambo ayikenziwa lutho le ntambo kade siyiphosa manje kade ngiyiphosa le mnyama ayikafakwa muthi le ntambo le bathiwa kuzothatha le nduku sithatha le ntambo sisonge kahle bese siyifaka ebhodweni sifake lamanzi amancane angangekota eglass sifake lensizi ke mayiqala lento ithi zifuna ukubila sithi siyayikhipha masishe le ntambo sesiyabuya sithungele elinye ikhubalo la eliyiqhuze linomuthi sesiyalifaka le ikhubalo leli sithungela la le ntambo uyifake lo khalweni lakho kuba kwena ukuthi uyifaka lo khalweni esinqeni noma uyifaka ibe kanje ubona le ngiyifakile la le ntambo akabasakwazi ukushanga umuthi umuntu othi ukushanga umuthi mawugeza le ntambi yakhishwa noma thulala nomuntu esifazane le ntambi yakhishwa kufuneka ukuthi ibe nokuphazamiseka ngoba le ntambi inezinto ezijule kakhulu engafuneki ukuthi ziphazanyiswe yilokugeza ngale nkathi ugeza izothintwa yilamanzi kuphazamiseke lamandla awo le ntambo. Lo bathi uyancela kumakoti yakhishwa le ntambo le ibe seceleni. Le ntambo okilwa nazo lozozimo lezo zalezi zitha lezi lesikhuluma ngazo thothi ukuthi kunobantu abakuthakathayo sebekuphendula ibhola labo bakuvithiza ngemithi bayakuthwebula bakwenza izinto zonke emndenini noma umakhelwane bayakugadla noma isemsebenzini izona ke iziqhwaga lezi thothi emsebenzini bakuthelela izinto mothi uyongena la usebenzela khona so uhanjwa izinto ebusweni noma ise office iyo ke inkunzi le ntambi ilwa nayo yonke leyo nto leyo futhi iyakushaya ngoba sithi ufika uncinde ngombese mungenawo ushansi ukuncinda ngombese le ntambo njobe isuka ikwena le ntambo sigangisile kunamakhuba leswafake la safaka nekhanda lemamba emnyama lesizi zahlukahlukene mawufuna ukuthi lo muntu afe lo kunendlela esikutshela yona bese sikunika le ntambo lo muntu okugadlayo ukuthi enze njani. Kunenye induku oyisebenzisayo ikhwifa lezicathulweni musuku emsebenzini uqonqothele esandleni ukukhotha ukunambitha ukhulume ukhwife mase uhamba ufika lapha emsebenzini sekumdlile lo muntu obhekene naye lokushayayo lo sebona ukuthi into yakhe ukudlalela kuba wena le ntambo ukuthi ufuna ibe sokhalweni esinqeni noma ufuna sifake la ivunde lemzimbeni. Abanye ke ungathi umuntu ufuna yena ezongena la esandleni
ngeke izikwazi ukungena esandleni ngoba manje kuneqhuzu lekhubala elifakwayo kuyona le ntambo le. Hayi ukuthi igcina ngokuphekwa ngalomuthi lo wesiqhwaga wokulwa. Kunale khubala elithungelwa kuyona eliyiqhuzu. Lithungele nendwangu kufakwe noplastic ukuthi lento noma thiwa itholwa amanzi ngephuthu uyanethwa uhamba esigangeni ingawazi ukuthi ingenwa amanzi. Le nduku-ke uyakwazi futhi ukuthi uma ufunwa abantu bekufuna ngesikhali befuna ukukudubula, uyasitshela ukuthi hayi lezi zitho ezingifunayo mina sezihlulekile ngomuthi sezisigabeni manje ukuthi sezifuna ukungidubula. Kunamanye amakhuba lo ngeswakhuphula siwafakela kunenye intelezi ehamba nayo. Le ntelezi le uyayifaka la phakathi ebhakedeni lakho uyibeke endlini la ulala khona. So enyakazisa ngombese uyakhuluma kahle ukuthi abantu abaphethe izikhali kasibafunda imsunonyo kwababulalane bodwa besale bangasondeli la. So uyachela lesangweni uchele wonke lo muzi wakho, uchele nanemoto kusho ukuthi ekseni emsebenzini so uyahamba. Isebenza lo msebenzi ke akekho umuntu okushawa besikhali uzwa kuthiwa ababulelene le kude. Babe kulandela usebenzisa lezi nduku. Ezinye izenduku esiniphathele zona ke babukeli ke namhlanje sigayile njoba sanithembisa ukuthi le ikhaya elisha esilivulile kuningi okuhlukahlukene esigayayo. Kuningi futhi eniza kufunda. Sicela ukuthi ningakhohlwa ke usubscribe emakhaya. Inombolo nizazibona zigijima khona le screen. Okunye ngizonitshela kona ababukele emakhaya, uFacebook anginawo mina. uFacebook ilento makhona into ofuna ukuposelwa lona iphasela ukinkingeni enzima ufuna ukuposelwa makhona umuntu othi faka imali ungayifaki imali for ufuna ukubona ukuthi ukhuluma nami wenze le video call. Siqale kwi video call makhona umuntu othi ukhuluma ngemali ngoba manje kunabantu abazenza mina abagebenga abantu. Ufuna nje ukukhuluma nento ezijulile uvele senze i-video call sikhulume kwi-video call. Labantu ababhalayo bathi hayi umkhulu ubhizi, abanye bathatha lama clip lawa uthi wekhuluma nami athathe lama clip enze ngasuthi mina adlulise wona. Konke lokho nithi nje aningeni nina nifuna kungenwe ku-video call. Yilo zozimo ke sibuye sibhekane nazo lezi gangi ziningi kakhulu lezi ezigangayo. Lezi zaheka le nombolo le yokuqala le 0735835348 leyo number yahekwa ingabe nisayisebenzisa. Siyabonga ababukeli emakhaya.